از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон барҳақ таъкид карданд ки баҳор мавсими зиндагии нав, рамзи умед ва оғози кору заҳмати созанда аст. баҳор яке аз зеботарин фаслҳои сол ба ҳисоб меравад. бо омадани он табиат эҳё мешавад, дарахтон сабз мегарданд, гулҳо мешукуфанд ва ҳаво нарм ва гуворо мешавад. ин фасл рамзи навсозӣ ва зиндашавии табиат аст. барфҳои зимистон об мешаванд, дарёҳо пуроб мегарданд ва замин ранги сабз мегирад. паррандаҳо аз кишварҳои гарм бармегарданд ва бо суруду навои худ табиати тоҷикистони биҳиштосои моро зеботар мекунанд. баҳор диёри моро боз ҳам хӯрамтару диданитар мегардонад. бо пайки баҳору наврӯз дуруди хешро ба онҳое мерасонем ки гӯш ба мавҷи мо доранд. шумо барномаи хӯрамдиёрро мешунавед, сомиёни азиз, аз радиои тоҷикистон. баҳор ҳамчунин фасли умед ва оғози нав аст. одамон пас аз зимистони сард бо рӯҳияи баланд ва нерӯи тоза ба кор ва зиндагӣ машғул мешаванд. деҳқонон киштро оғоз мекунанд, кӯдакон дар боғу гулгаштҳо бозӣ мекунанд ва ҳама аз зебоии табиат баҳра мебаранд. яке аз муҳимтарин ҷашнҳои баҳорӣ ин наврӯз мебошад, ки онро дар кишварҳои гуногун таҷлил мекунанд. ин ҷашн рамзи оғози сол, меҳрубонӣ ва дӯстӣ буда бо расму оинҳои зебо гузаронида мешавад. баҳор на танҳо зебост, балки фасли илҳом низ мебошад. шоирон ва нависандагон дар васфи он шеър менависанд. рассомон манзараҳои баҳориро тасвир мекунанд ва мусиқидонон оҳангҳои нав эҷод менамоянд. мардум низ ин фасли нотакрори солро ба шакли хоссае пешвоз мегиранд, ки воқеан ба шукӯҳу зебоиҳои тоҷикистони мо ҳусн зам менамояд. шунавандагони азиз, биёед чанде аз қироати шеърҳои ҳамсӯҳбатони моро доир ба ин фасли сол мешунавем. айёми баҳор омаду боғу чаман шукуфт, саҳро шукуфту ёлаву ҳамёсуман шукуфт. пайғоми баҳор омаду пеши нигоҳи ман, гӯё ки сангу хоку ҳавои ватан шукуфт. имрӯз баҳор асту дили ошиқон ба ҷӯш, разоқ ғазал гӯй ки нахли сухан шукуфт. наврӯзи диёр омад, пайғоми баҳор омад, дар мавсими кор омад. наврӯз муборак бод, наврӯз, наврӯз, наврӯз муборак бод. баҳор омад, садои булбул омад, насиму фораму бӯи гул омад. либоси сабзро саҳро бавар кард, кӯлоҳи сабсафед олу ба сар кард. пас аз боридани борони найсон, чӣ зебоянд дашти кӯҳсорон. баҳор омад, чаман гулпӯш омад, дили мо бачаҳо дар ҷӯш омад. наврӯз кӯҳантарин иди мардуми ориёи табор аз ҷумла тоҷикон аст ва ҳазорсолаҳост, ки бо қадами сабзи худ кӯҳнаҳоро нав мекунад ва ба дили миллионҳо нафар рӯҳи тоза мебахшад. пас аз сардиҳои зимистон бо фарорасии ин мавсим зиндагӣ ранги дигар мегирад. сабзаву гулҳо аз хок сар бароварда олами атрофро бо таровати хосаи худ зеб медиҳанд. ҳавои мусаффо, нағмаи мурғони хушилҳом
و نسیم فورم بهاری احساس شادی و نشاط می‌بخشد. بهار نه تنها بیدارشوی طبیعت بلکه احیای معنوی انسان نیز میباشد. این سخنان ماهیت اصلی این فصل زیبا را بازگو میکنند. در حقیقت بهار به دلها گرمی میآورد، مردم را به سازندگی و بنیادکاری هدایت مینماید و احساس محبت را به طبیعت و حیات تقویت میبخشد. شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک بهار را با دلبستگی وصف نمودند. شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه با احساس گرم و صمیمی بهار را چنین تبریک کرده است: بهار بر تو مبارک ایا بهارترین، خدا همیشه تو را یار باد و یارترین. این مصرع‌ها نه تنها آمدن بهار را تجلیل می‌کنند بلکه آن را با احترام و صمیمیت ستوده به آنها بهترین آرزوها را می‌بخشند. اینجا بهار همچون تمثال پاکی، زیبایی و روشنایی زندگی تصویر می‌بخشد. بهار نه تنها برای طبیعت بلکه برای انسانیت نیز فصل رشد و تکامل و آغاز امیدهای نو میباشد. مردم با نور آفتابی بهاری روح‌بلند گشته با نیروی تازه برای فردای درخشان مهنت میکنند. در شهرها و روستاها کارهای آبادانی اوج میگیرند. گلگشت و کوچه ها با گلهای رنگارنگ زینت داده میشوند. این فصل نه تنها طبیعت را زنده میگرداند بلکه دل و روح انسان را نیز شاد میگرداند. هر یک شخص با دیدن نوده‌های سبز و شکفتن گلها احساس تازه و روح‌بلندی میگیرد. این است که معجزه بهار، فصل احیا، فصل زیبایی و امید. بهار اعجازکار است. دشت و دمن را سبزجامه و حریر را پرگل و منقش می‌پوشاند. باغستان‌ها را چنبر گل به سر می‌نهد. مرغان خوش‌الهام را به نوا می‌آورد. دلها را فرح و نصرت می‌بخشد. در میان این چمنستان انسان خوشدل و سربلندی را می‌بینیم که با وقار قدم می‌زند. کمر بسته، سینه فراخ، درنگاه. عالمبین است و پای عمل. جویای رزق مردم و جاده دلیابی و نکنامی جدل دارد. در این فصل زرین طبیعت از نو احیا گشته در دل پیر و جوان نشان زندگی پرشور و فرح‌آور از نو ارزی هستی می نماید. رنگارنگی طبیعت به دلها قوت می بخشد. همین است زیبایی فصل بهار که در کشور آفتابی و بهشت‌آسای ما تاجیکستان نوروز با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. بهار فصل زنده شوی طبیعت و احیای روح است. این فصل نازنین با آمدن خود طبیعت را به لباس سبز و شکوفان می پوشاند. دشت و دمن را با گلهای رنگارنگ زیب می دهد و به دلها گرمی و امید می بخشد. بهار نه تنها آغاز زندگی نو برای طبیعت بلکه آغاز روحیه تازه و امید نو برای انسان نیز می باشد. این فصل ما را به سازندگی، مهنت دوستی و همبستگی دعوت می کند. موسیقی مرغان خوش‌الهام، نسیم فورم بهاری و شکفتن گلها احساس محبت و زیبایی را بیدار می کنند. بهار همچون رمز زندگی تازه و الهام بخشیده است که در آن انسان‌ها با روحیه بلند سازندگی به پیشروی و شکوفایی وطن تلاش می کنند. نوروز که جشن قدیمی و میراث معنوی تاجیکان است، همچون رمز آغاز سال و احیای عنعنه‌های ملی تجلیل می‌گردد. این جشن با تمام زیبایی و شکوهش با رسم و آیین‌های دیرینه به دل مردم شادی و امید می‌بخشد. بهار الهام بخش ایجادکاران و موسیقیدانان است که در وصف آن شعرها ایجاد می‌کنند و آهنگ‌های جذاب می‌آفرند. شنوندگان عزیز، شما برنامه خرمدیار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф ва ровӣ ман Ганҷина Раҷабзода, коргардон Ҷумъахони Мурод. то барномаҳои дигар шодмону пирӯз бимонед. пайки баҳор муборак.